nkidi le gwe awa bi isa dro yumwa e ga ta funa mdo wo ya ta funa ndo a e ga ta e ya ta funa ndo a e ta go ya afu atada bye Ayania ba bye onya kwa my brother ke moto mo wa kwa moto e ba ki park moto gi awa ta moto mo kwa moto kwa my brother in this festive season any go send the moto mwa any go send the GLP black pure black I'm mafia wow e kwa moto mafia e send the ngozi gi opposite to ya chamana heavily traffic jia heavily traffic jia nenu heavily traffic ji moto nenu he happened the first time on even in book of this guy I'm a level one anyway send go no well see the get so I'm provoking seed run you so now or provoke heaven to action okay open enjoy Gabriel or you will afford a blessing to down here on earth before 15th of this month open the bulo moto gi open the bulo moto man bulo chike pom open the bulo GLK gi man bulo chike pom a try ya chineke so that's it mo ga chineke bi moto ndi traffic je je na niwa ndi traffic je na niwa gado mo so ga moto na God have mercy upon us. Bara kan kwa ala pastor more light nta church ani na mo gebe ni boa nta da bo nta mo chineke pelo mi ye ja gondo ya ndo ya ni ni dumi ya go woro nye da fu ze kita kinsi isi fa ba ni isi eke e kala kala le na to ni ana lebo ama na godo ifa we fi just survive ama na ego ke na chama wande me jo me gbe nye yan na ra me nye ya draw shishi agro okay ile we see your time ima bu no mo ma na nwere okay gbamu nkete na ekwu erin why me jina bona nkete le gwe awa bi isa draw yumwa e ga ta funa mdo wo ya ta funa ndo a e ga ta e ya ta funa ndo a e ta go ya afu atada okay mara me e mari ife wo na ma ya bo se me pa ya afu e fu na talk is a fu forever e mari ife e ga ta afu e go ya ta afu icho nkola tana ni ito nkugo ya ta o to bo bo ya ta obulo chike pula mu wana pula mu ama cheke mo ya no fe ke bo wo o ka lu na tua e di very stupid e ta ki se ja na se ndo mo de go e di very stupid No tro mo buon nai. phone ntara ringi ye pick gulo call ci codre pick ye call hello watala mu nwanyi na ba emi jazi sasa dunga watala mu Aha. hello sir ci codre kambe kambo ci ya zu ci codre how are you good afternoon sir you're welcome I'm a man of God, a great man of God, a great prophet, a seer. Hallelujah. Muna chineke na ba face to face, hand to hand. My brother ne iya bu miracle water. Isi na mountain boy ata chineke nye miya. Simu wele galu bolu ebube. My brother I will igolu mmiri na afọ ebe a. Debi ebu na ebe a. Yeah? By this time tomorrow morning, udegi ya funa guna. Shut up. Udegi ya funa na guna. Nya ọ ga na atu ego. Ekufu oni di igolu mmiri a. Were one million miracle water. Guru ya table obere dị mkpa na ebe no. Milinka. Na mmiri guru ya table obere dị mkpa na ebe no kana with my brother. Milinka. I will have many more items. Miracle soap dia, miracle money de kwa. Miracle money. Igori ya egama nyafo. Ngol miracle money egana na top. Ega. Hey! Amako no dike fadi o, amako no na work o. Chineke system my brother, Chineke system. Tell me miracle money water. 10,000 naira, 10,000. 10,000. Ade ku ya no. Ba nye mego. 10,000. Nye mego pota, nye mego kanjewe. Watch ife ya minimum dogo. Hey! Amako no dike fa na work o. Mo agwa age. O Chineke system. Boda biko bia Chineke ya diko boda bia. Good. Hey! Boda bia pastor no dia se na miracle water no na use we na ba ya. Ai tetu le chinine. Ego ejupu na ni le ego ni no panda na ego. God Ona alo, amade mboda. Oh miracle water. No miracle water no 10,000. Miracle water. Na ege ni. Boda.
gala hụ na baya nta ọtụtụ echi ụlọkọkụ ga-ego ọwa oke nke ọzọ nke a na-enu enu alalụ ebe a echizi atụpụrụ ego nsogbu adọrọ Chineke dịkwa ịbụgo na pastọ ọfịa azarụ na etughela alụba anyị kịta ife ama senior brother ọtọ pụọ n'ihe ego anyị chọrọ ego dị na palọ dị na rum nke ọzọ ego mana daịnị anyị ji ego yes anyị need ego gaba na rum gị gaba rum gị soro anyị ka ọ na-asa n'ahịa arụ na-aga This evening you will die.